Yesi reka rero nongere mbifurize amahoro y'umwami Imana kanongere rero mbifurize kugubwa neza muri rusange n'umuhungu wanyu Kalisa Buru Taifa twaraburanye cyane maze iminsi muri shida za dunia maze iminsi kabisa ngenda ndi mu turimo twinshi cyane birumvikana abari shida za dunia mw'abantu umuntu abagomba gukora cyane akareba ko yatera imbere maze iminsi rero muri shida za dunia nyuraha mambo yalikuwa ni mvingano lakini sasa hivi niko mzima wa afya na wasalimia maze igihe kinini cyane mwari mwarambuze muvuga mutu umuhungu wacu Kalisa Buru Taifa ari hehe ariko nanjye mbazirikana 5 kwa 5 ariko nkuko mubizi mba ngomba kubazanira ya nkuru igize gutya inkuru yuzuye bila kupoteza muda sasa ariko reka nshimira abantu mwakoze subscribe muri abantu b'abagabo abantu mutarakora subscribe nyamuneka mumeze muti abantu mutarakora subscribe muri hehe mwaje mugakora subscribe mugakora like mugakora share hanyuma muka comment mukazizana tukaburudika twese tukaba bamwe musijari niba nta rongorongo basi mambo yatakuwa bien muti bihagaze gute rero nkuko nabibabwiye ngewe ntago nzaza ngumfe kurimagura inkuru nyinshi ngo nshyiraho ngaho nyinshi zirimo kubeshya nzaza mbazana icyo bita breaking news narabibabwiye ndababwiye ni timu ya APR si mchezo ikipe ya APR nta bintu biraho byo gukina ikipe ya APR ntago ari surubuni ikipe ya APR ni ikipe ikomeye muri Afrika mu isi yose iyi ni club giant reka mbibabwire ni ikipe ikomeye nyamukandagira mu kibuga cy'Karasimi nyie vipi niliwaambia hii ni timu ambaye na muongozo imara kantangira shimira ubuyobozi bwa APR ndashimira ubuyobozi bukuru bwa APR guhera kuri president w'icyubahiro Afande James CDS Afande CDS Afande wacu dukunda cyane Afande Mbaraka jambo saa tunakupenda sana kiongozi imara Afande Nyakarundi asanteni sana ndabashimira cyane ishimira na viongozi wengine majenero ambao mko karibu ya timu kabisa reka mbabwire nti salamu ziwafikie 5 kwa 5 Afande Alex Kagame kwa kweli bado mnapenda timu yenu mko karibu kando kabisa na wasalimia muri abantu b'abatara iyi ni APR bafande bingira fande bingira muramuzera kuri stade igihe bareba basaga ngigikona aravuga ati awa hare kosha kambabwiza ukuri aba bagabo bakunda ikipe yabo hawa tax stress kashimire rero nanone afande mwenyewe wa timu yetu Afande General Deo kabisa bigaragara ko uongozi unaweza rwose twebwe timu turayiguhaye forever kuanzia leo hadi kereka nuyikura hari ku timu turayiguhaye 5 kwa 5 Afande muri abantu bataramu kashimire n'ubuyobozi bwose kabisa muri hafi aho ngaho ku ikipe ya APR muri abantu bataramu cyane Toto Boy karibu sana hapo kambashimire mweza Afande Kavuna bade mzee Toto Boy hapo kandoni nimukomeze kabisa timu muyibungabunge muri abantu bataramu kabisa muti bihagaze gute rero murabona ibyishimo nayo ibabwiye nti siku za mwezi ya 40 ndababwira ntasheni dacika ndababwira ntushobora kuza kubabaza abagenerali ntushobora kubabaza abakunzi ba APR ngo bikugwa amahoro uwo bita Derikonovic tayari bamweretse ametupiwa virago kuanzia sasa papa baramwirukanye baramubwira ati kwa herini uyu mugabo yari yarigizeho kakiziritse ku muhoro gashirwa kawuciye yavurungwaga ikipe uko abishatse agapanga uko abishatse ikipe akayigira gutya kayizengurutsa kayihindura ibintu bya tabani bini tabani ikipe aragenda yihindura usurubuni ariko wakati umewadia muda ndio huu tayari bashyizeho icyo bita Derikonovic rero tayari
ubuyobozi bwa APR bakaba bamaze kumwereka umuryango, bicaye barumvikana, wakamlipa miezi 6 ndiyo amepewa, harafu akaondoka zake. Ntago yegeza ruhanya kuko baramubwiye bati ngwino twicare. Akaona mambo ya naniri, amecheki hivi pembe, akaangalia mabegani watu waliokaa kando kando au pembe. Jamaa ameona akasema kwa kweli, lakini hata hivyo amesema kwa kweli hii timu ni timu nzuri, ilikuwa inanilipa kwa muda, inanilipa kabisa. Mwisho wa mwezi nilikuwa napokea mshahara wangu bila wasiwasi. Nilikaa vizuri na hii timu, ilinipokea vizuri, kila kitu ambacho nilistahili nilipewa. Kwa hivyo jamaa amekaa kimya akaongea. Yeye alikuwa anajadili yeye na mkataba wake mwenyewe. Amekubali kwa hiari yake na akatia saini, akapewa miezi 6, akatimua vumbi. Sasa hivi nasema ushindi. Bafana bacu, bafana bakuru ndabizi mwarababaye, mafani kirebe, bafana ho muri hose mwaratakaga muti ninde uzadukiza iki kishi, ninde uzadukiza sinzi ukuntu navuga, ariko mupfukame musengu Uwiteka Mwami Imana, nta kintu kitagira iherezo kabisa. Yagize ati rero bagize gutya, baramwereka ico bita umuryango. Ibi bintu nakomeje kugenda mbivuga, nanga kugenda mbyinjiramo, ariko habari ambazo ziri kuwepo bakomeje kumutangira kera, ariko icyo nkubwiye bano bagabo ntago bajya babeshya. Aba bagabo ntibabeshya, nta general ubeshya. Narabibabwiye aba bantu bari ku murongo, bari ku mpango, bameze gutya. Kandi reka koko bajye ku murongo, reka koko bakora ibintu bisukuye, reka bakora ibintu bizima, bitagira inkurikizi, bitagira gute, kuko bafite discipline yo ku rwego rwo hejuru nkuko natangiye mbibabwira, kandi namwe murabibona. Nta kindi rero, yari inkuru, ibindi ndaza kugenda mbibabwira detail par detail. Ubwo ndabizi uko maze gusukuma inkuru, ubwo reka nabikubwiye nti ngewe ndaza nkabarura nkashyira hariya, abasesengura bakaza bagasesengura, abashyira hariya bakaza bagashyira hariya. Ariko narabwiye nti ngewe nyamugenda mubi imbere, nzaza inkuru nyibakubitakiri kare, hanyuma musigare abandi babandi muzaza mubabona nyuma. Ariko ni byiza kuko nabyo biba bikenewe, gusa nuko nabonye hari abantu baza kwa kanyaga tabakobitata ndakaranga akurikiye n'igice byose. Mujye munavuga ariko tumutara mu Bruno Taifa kutoka mambo ya Marekani tayari abayamaze kurusha habari, muze munatange na credit muvuge mutabatara. Rero narabibabwiye, ni mudakora subscribe na akazi kanyu. Murabona nk'izi nkuru moto, hari n'izindi noneho hatari nzaza nkabagezaho ziri breaking. Narabibabwiye rero mujye mukora breaking news wanje, hanyuma gahunda nako mujye mukora subscribe wanje, muzaza mubona inkuru zigezweho kandi zihuse zitabeshya. Narabibabwiye nge ntago nzaza buri munsi ngo nze kubeshya ngo byagenze gutya na gutya ngo kugira ngo nkunde ngo mbone views n'ibicyoya. Ngewe ndinde inkuru zanjye, kandi inkuru ni muyibona isohotse mujye mumenya ko ari inkuru moto, inkuru kemukemu. Yes, nuko bihagaze rero bila kupoteza muda. Ubwo turi kumwe, ibindi nzagenda mbibabwira. Nzagaruka kubigendanye n'umutaramu bita Celestinus wahaye Rayon Sport igikombe cya shampiyona. Nzabibabwira byose, tuzagenda tubiganiraho. Asanteni sana, n'umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa. Reka mbabwire nti rero ubwo ni mukore subscribe, mukore like, mukore share, hanyuma muna comments zanyu nazo ni ingenzi. Murakoze cyane rero, reka mbifurize umunsi mwiza nk'abantu b'abataramu.